Bubagrani naharbang te ti prasha hamkaino naharino tini February 7 2025 hasal wono tini pila berani Central Committee talprum ni meeting te malami pandas songsajak mani pri Kancherpur North District TWF ti sama pawarawo aro thangi manjai kha TWF President borang manangjak Manohar Dubbarma EM Bubaranjan Riang nokhapai juda North District ni TWF te ti pramot ha adong te o meeting ni nahar mangnote borong guna zuk TWF President bus kang ni ti prasham khaino te bus kang tang bekang roko bahai ke sep nahar jaknai sai kanraga nai tongdi joy kare Dofani TV mangribo Ma'am, tinitam ni bagay na ragora program kajang manin ka. Balai hambai mariwa, media tak Sungtini tuisama oro sini man meeting kan district nai khamani sung man meeting kotak 7 tarik hola sini TWF Central Committee man the oboni mutabek no sini bubagra sung samani kongo noro jot dagan buri man meeting khaji apun bagna sini first step sung kanjon tuino suru khaja sung oro na sakang buri laye sini bukuk malai layo sini layo suk dukh ni kok salai man layo noi na sung tini orang man meeting kainan mani belakhan na tong thogo khas rango sini North District ni TWF President botong oro sini Central Committee ni joto Vice President GS Secretary Members rok tongbayo District President rok boksaikya tinta jaga ni District President rok apne bagi belakhan na hambai mariwa tabu kochini TWF rok belakhan na active sung nukhung narik mani logi no chini rajnaitik ni nukhung no narik nan bagi chini chesta khai tongo bubagrano hamjagui bubagrano puitu thangui bubagran ni logi himnan bagi chini bukukchong tabu kore ditong abo proman chini North District apni bagi North District ni chok to bukukchong na hambai maribo tai chini oro chini borang ganang EM bobo sungno logi ditongkha chini borang ganang MLA botong na tongmani na haipana aro mukhyamantri bai bong chaita somai meeting call khaijaka joto chini ti pramakan MLA rok bai asukna hne apni bagi botong malia chung bai lama nom cross ngai kamal lai kok rok salai ka apni bagi joto thancha kok bacha tabu ko chung ti pramata TWF YTF TISF GCF joto chung thancha don tongko kok bacha tongko buskangni edisi song marino naharino chung tabu joto palbak sake samang khainan bag jumde tini no khas chung man meeting ni program khlai layo oba hakena sung program khlai laile district wise chung khangge chung development center committee ni bukchong chung khangge meeting khlai laile dai tini bukchong bai block ni ington district ni tu chap bai chung palbak sama layo chung kok salai Koilano hambai ke tinio chongro North Tripura Kanchanpur subdivision under kya Tuisama village Tuisama community hall sini TWF Central Committee ro baki ke hai monthly meeting class formation data agenda ro ke tinio ro meeting khub kaham no ha guruttwpurno nangmo komaro sala ha biskau sini ti pramothano chungtre kaham ke strong ke tisane ini TWF ro je habala apoila boroma bai janau tinio chung onek kauno salaha sini khub je pabe koro sam tawai biskau ma sam tawai nai aboro joto chung songlei no tinio kausa bla next me background meeting schedule to noro te district committee full fledged committee khane na ko block committee ko khane na ko chung bubagrani netritto bubagrani tuite mobile meeting guide
गाइडलाइन मते जों ताव एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी वाइज जों कमिटी गठन माखेन स्काउ के जों असेंबली कन्स्टिट्युएन्सी वाइज नखेव आरो बताव के जों एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी वाइज के खानाय कमिटी आं बिते जों मिशन नालाय केमबोयो आं बेसे कौ साननाय जों जेटा नाम कौराव जों हलन सालायपा बेफोरो नि हयतो आं मेसेज रिमचो जे आगामी दिनाव जों जत यूनाइटेडली जों जत त्रिपुरा थानसाखिए जों फाइट खेनाय नालाय चिनि जे माइथाय चिनि जे माइमार चिनि राइट्स चिनि अधिकार जेटा चिनि लैंड राइट्स चिनि डायरेक्ट फंडिंग हिंदी बिदिनो चिनि एग्रीमेंट जेटा दङ आबरनो फुलफिल खेनाय बयो जों स्ट्रंगली डिमांड खेमा दंनाय जतखन पर्यन्त चिनि सक्सेस हानजाराव आबन बयो न जों हाबा लायमा दं कमिटि राव गाहाम के स्ट्रंग के जों फॉर्मेशन खेये चिनि जे नांगमो समय समय जों आबो पाउति सानै बयो चिनि कमिटि न जे स्ट्रंग खेनाय हिनो हाबा लाय दं आमबो आं जतनखो चिनि त्रिपुरा सरकारखौ काबो जेते जों विभिन्न पार्टी राव तिनियो सामु काम दं हिमबा तिनियो त्रिपुरा मथाले जत जेकुनो पार्टी खे पतंथ चिनि त्रिपुरा सर तो बरन बय फन त्रिपुरा मथा फाइट खे दं कारण के त्रिपुरा सरनि जे 75 बছর जे जाबत बेनि शासन बेनि याव क्षमता तोये जों बरनि हानि साराव जेबा बिदि प्राइबन तमराव आबरनि मुक्ति बायनाय बयसे त्रिपुरा मथा चिनि बोबाग्रानि नाही चिनि बिनि तैथेमु बिनि जे जों दागेमु थानसानि आइडियोलॉजी न जों सक्सेस पकेने केबन बय जतन पालसायो के बसु कौसायनो जतन हामबायरिनो आइ कावपाया